Što raditi kada je ovakav dan, siv i oblačan? A imaš stablo limuna. Naravno, pravim kolače s limunom i vanilin kremom. Brzo i lako. U 700 ml mlijeka skuhajte 2 kesice pudinga od vanilije, pa ostavite da se ohladi. Sada pravim biskvit. 6 jaja malo razmutite. Dodajte 230 g šećera. Dodajte 120 ml jogurta i 1 vanilin šećer. Dodajte sok od 1 limuna i 120 ml otopljenog maslaca. Koricu od 1 limuna. Jedan prašak za pecivo i 340 g brašna. Smjesu izlijte u posudu za pečenje i pecite dok lijepo porumeni. Kremu od vanilije rasporedite po kolaču po želji i sve pecite zajedno. Krema će kada se kolač ispeče biti u sredini kolača. Pošećerite. Izrežite kolač. Ovaj kolač je lagan za napraviti, a veoma je ukusan.